Uvira batu bote banakimbia. Uvira masasi iko mingi. Aha rero ni muri Uvira aho Ventura yamaze gusisikara muno mujyi wa Uvira. Mukamubibona ko mu by'ukuri nta muntu n'umwe uri kuhabarizwa uretse kumvikana amasasu amwe namwe. Akaba rero hari imirwano, birumvikana ko ingabo za Kongo zahahungiye, ariko Ventura ubwo ikaba iri kuzirukana. Rero ahangaha muri centre ya Uvira ubundi ingabo za Kongo zahahungiye ubwo zavaga za Kamanyora, hanyuma zihunga zerekeza ahangaha muri Uvira. Ukabona ko mu by'ukuri ariko naho ukabona ko zitakihabarizwa, ukabona ko rwose nta muntu n'umwe uhacaracara. Mbere rero yuko basoda yetu bale mnaweza ona kisi wako banaenda des milliers, banaenda kuporo, destination kuporo. Baisha pita hapa depuis usubuhi ma 6h bako natembea, na hivi tunakuwa deja ma 9h vers 10h. Nk'uko mubibonye rero hano abasirikari ba Ventura bari kwatsa amamodoka bagenda bajya kuri port cyangwa se ku kiyaga aho bagomba kwambukira. Ubona ko nahangaha bari kujya mu mamodoka yabo bagenda, bakaba rero bari kwambuka aho bagiye baciye mu kiyaga. Nk'uko uje kubona muri ano mashusho, bashaka kuba bari mu nyanja ya Tanganyika. Ubona ko bari guhunga, urabona ko baratsa amamodoka bakirukanka rwose. Iyo bamenye amakuru ko Ventura ibasatiriyemo, ikintu bahita bakora batsa amamodoka bakirukanka. Ventura rero yo nyuma yo gufata umupaka wa Kamanyora ikaba mu by'ukuri yakomereje Uvira, aho naho ubu ngubu tuvugana yamaze kuhagera. Ahubwo kikaba gisigaye akaba ari kuba twabona itangazo ndetse n'umuyobozi cyangwa se General Byamungu nabwo ari kuganiriza abaturage bo muri Uvira nk'uko twabibonye ku munsi w'ejo yaganiraga nabo muri Kamanyora. Rero murabona aba n'abasoda, bamwe bari kugenda n'imodoka, abandi bari kugenda n'amaguru, ariko urabona ko bari kugenda bakebaguza, ubona ko rwose bitoroshye, bari guhunga. Hanyuma rero nyuma yaho bahise binjira mu bwato nk'uko mubireba, batangira kugenda. Reka nkureke ubanze wumve uko bagendaga babivuga, hanyuma turagaruka mu kanya. Mbaya sana kabisa, basi ukiona vile mbaya sana kwa msikiaje vile, Mungu atusaidia tunafika, basi ni neema ya Mungu, neema ya Mungu tukifika, sio neema ya Mungu kufika, basi tunaga Mungu atasaidia, tutafika ni kupitia mikono ya Mungu tu. Ara kuvuga ati rwose gushika ni imbabazi z'Imana, tumudusenyere tubashe gushika amahoro. Hanyuma kandi aba Barundi bo bahise bambuka mu gihugu cyabo, ariko bambukana n'izindi ngabo za FARDC. Bahanga murabona ko bari bageze ku mupaka wabo ubahuza na Kongo, aho bari kwambuka rwose. Ubona ko bavuga ati rwose ibintu babo twagishobora, reka twiyambukire tujye mu gihugu cyacu. Ngira ngo murabona ko abangaba ni abasirikare b'Abarundi bari bambutse bavuye muri Kongo, aho babonye ko imirwano ibasumbirije, hanyuma bakizwa n'amaguru. Bikaba byaragiye bivuga ko Ndayishimiye Evariste yafashe umwanzuro wo gukura abasirikare be mu Burundi bakambuka. Akaba hagiye hasigayeho bake bake, ariko nabo akaba hari ikigaragara ko nacyo nabo baraza kwambuka. Reba mu by'ukuri ubwato bwari butwaye aba basirikari ba Kongo ukuntu bwanganaga. Ni nayo mpamvu bagendaga batabaza bavuga ati Mungu adusaidiye, ati gushika bari imbabazi z'Imana, ati Imana idufashe tubashe gushika amahoro. Murabona ko bari benshi cyane. Nyuma rero yuko bagiye basize bafunguye gereza ya Katanga. Ngira ngo murabona abangaba ureba ni ifungwa zari zifungiye muri gereza ya Katanga. Ahangaha harimo ibisambo, harimo abakozi ibyaha bigiye bitandukanye, ariko bagiye guhunga basiga bafunguye gereza ya Katanga barigendera. Ngira ngo murabona ko izi ni imfungwa rwose bazirekuye zigiye hanze. Akaba ari akazi katoroshye kuri Ventura kugira ngo mu by'ukuri ibashe kumenya aba bantu niba nta byaha bazongera gukora mu baturage. Wanabomola prison centrale ya Uvira, waprisonniers wanatoka bote, bavolero ya arme wanani bote wanatoka ndio hao.
hagati aho ngaho ariko abasirikari batwirwaneho bafatanije na makanika nka General Makanika nabo baracyakomeje kwirwanaho, baracyakomeje urugamba aho bahanganyemo n'ingabo za Kongo zigenda zibatera umunsi ku munsi. Ku munsi w'ejo akaba haravuzwe ikintu gikomeye cyane ko uyu General Makanika yagabwe igitero n'ingabo za FARDC aho bohereje drone ngo irase ku birindiro bye aho yaracungiye umutekano n'abandi bantu, ariko amakuru ahari yizewe nuko uyu General Makanika ntabwo yapfuye, ahubwo bahohereje drone irasa hapfa abasirikari bamwe bamurindaga, ariko ubwo baharasaga ntabwo General Makanika yari ahari. Amakuru meza akaba ahari nuko General Makanika ari muzima, ubu ngubu akaba ameze neza, nubwo ku rundi ruhande hari abasirikari benshi bamurindaga babishwe n'iyi drone ubwo yazaga ikaharasa amasasu menshi aho bari bagize. Akaba rero habaye ikintu cyo kwibeshya ubwo babonaga abasirikari bamurinze bakagira ngo nawe arahari bakaza kuharasa, ariko kubw'amahirwe uje mu General Makanika uyoboye twirwaneho akaba yabashije kurokoka, akaba ariho ari muzima ameze neza. Abasore rero nkuko mubabona murabona ko bameze neza, urugamba rurakomeje mu by'ukuri aho bategereje Major General Sultan Makenga wa M23 kugira ngo azaze yiyunge cyangwa se azaze arwana, hanyuma aze guhuza n'uyu General Makanika watwirwaneho, hanyuma urugamba bakomeze barurwane kabisa, barurwane barutsinde nkuko babyiyemeje. Ku rundi ruhande rero uyu ni General Byamungu ngira ngo muramureba, uyu rero General Byamungu reka mukubwira akantu gatoya. Uyu mujyi wa Bukavu, umujyi wa Goma ndetse n'imijyi yose yo muri Kongo, uyu mujenerali hose arahaza, ahantu hose wakisha, ahantu hose wakikinga cyangwa se ahantu hose wakwepera icyo bita ibyo bintu twita amavene, uyu mujyi arawuzi, arawusobanukiwe ku buryo bwose bushoboka. Akaba rero bigoye kuba wamutsinda, kuko ni nayo mpamvu ubona ko urugamba ubu yari gutegura ingabo ze zigiye kwataka, ari kubitegura mu buryo bumeze neza buri strategique, akaba niyo mpamvu ubona ari gutsinda. Aha rero yaherezaga abasirikare amabwiriza yuko urugamba rugomba kugenda n'uburyo bagomba kugenda babohora ibice bigiye bitandukanye. Atiota kuliendea Alemania na Afrika. Njoo hapa kabisa. Ukue nguvu na pamoja na Mungu kila kitu kinawezekana. Ndio. Muendelee kuwa na mshukuru Mungu na muendelee kuwa najua kwamba umoja, mapendo ndio itatuokoa ndani ya nchi. Ndio. Ubaguzi itaendelea kutuweka kutugabula na kutuaji. Distance ikikuwa katikati yangu mimi na wewe, inaonekana hapa katikati tutapita adui anakuwa kufanya mabaya na sisi. Lakini kama tuko katika umoja haitawezekana. Ndio. Mko nasikia vizuri? Ndio baba. Zile zote sijue ndani nijitoe. Mko nasikia vizuri? Ndio. Sasa wandugu wa askari wenye wamejificha kwa manyumba hapo, FARDC, wazalendo na akaasha mko na nimero yake, muite mwambie arudie sasa. Boka mai. FM. Rero yari General Byamungu waherezaga instruction cyangwa se amabwiriza abasirikari ubwo bari kwitegura kwataka, nyine birumvikana bari kwitegura kwataka, hanyuma kugenda babwira inshingano zabo, abibutsa inshingano zabo uburyo bagomba kwitwara mu kazi bagakora kinyamwuga. Ku rundi ruhande rero mu mujyi wa Bukavu hazindutse hakorwa isuku. Uyu munsi ku itariki 20 hazindutse hakorwa amasuku, aho bakoraga amasuku bakubura, mbese basukura umujyi. Ngira ngo uragenda babona abaturage bagiye batandukanye bari kugenda bakora amasuku, ari abakubura, ari abakura imyanda mu muhanda, ubona ko rwose amasuku bayabyukiyemo bagenda basukura uyu mujyi wa Bukavu. N'amasuku rero yagiye akorwa mu mihanda myinshi igiye itandukanye yo mu mujyi wa Bukavu. Ngira ngo murabizi ko n'igoma byarabaye aho abaturage bagendaga bakora amasuku basukura umujyi. Ngira ngo murababona ko aho ngaha rwose nk'uko amashusho abigaragaza, aba ni abaturage bari ku muhanda bari kugenda bakora amasuku, bakubura, bakuraho imyanda igiye itandukanye iri kugaragara mu mujyi wa Bukavu, aho umujyi ugomba kuba usukuye usa neza. Umujyi ugomba kuba usukuye usa neza, nta bipapuro mu mihanda, ntaki.